Gradska opština Palilula je prva opština južno od Beograda koja će usvojiti strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti sa konkretnim merama, prva opština koja na ovaj način principe rodne ravnopravnosti uvodi u svoj budžet za narednu godinu, takozvano rodno budžetiranje. Drugim rečima, opština će izdvojiti sredstva za konkretne mere i aktivnosti kojima treba da pomogne da se uvede princip rodne ravnopravnosti i stvore jednake mogućnosti i za muškarce i za žene. Pažnja je usmerena, razume se, ka ženama koje su u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce i opština će upravo njima pomagati. Razumela sam da ovaj dokument može mnogo da pomogne ženama da budu u drugačijem položaju. Zašto to nismo do sada uradili? Pa, kako da vam kažem, mi do protekle godine nismo imali ni ženske odborničke mreže na lokalu. Ono što je po meni obavezno da bi žene koje su u zakonodavnoj vlasti prosto da bi zajedno radile na izradi mnogih dokumenata, pre svega strateških dokumenata, na izmeni zakona, da bi se udruživale, radile zajedno i unapređivale položaj žena u javnom životu. Od prošle godine imamo te ženske odborničke mreže, ovo je prvi logičan korak. Ja sam u svemu tome učestvovala na mnogo višem nivou u Republičkoj skupštini i prosto ovo su ljudska prava, jesu neki segment, odnosno oblast društva koja mene interesuje. Prethodno sam se bavila omladinskom politikom, sada su ljudska prava, odnosno ženska prava, nešto čime želim da se bavim na lokalu. Prosto potrebno je, ako već imamo koordinaciono telo Vlade Republike Srbije, žensku parlamentarnu mrežu, mnoge institucije koje su se uključile u izradu novog zakona o rodnoj ravnopravnosti, potrebno je i na lokalu, imamo strateška dokumenta i prosto konkretne aktivnosti koje unapređuju položaj žena, dakle bez praznih priča. Imamo mnogo deklarativne podrške, a nikakvih konkretnih aktivnosti. Da li nam je baš potreban dokument da bismo dokazale da vredimo? Pa potrebno nam je pravni okvir. Potrebno nam je da institucionalizujemo sve ono čime ćemo da se bavimo u narednom periodu. Potrebno je da na papir stavimo predlog aktivnosti na osnovu urađene istraživanja, odnosno anketiranja građana i građanki na teritoriji gradske opštine. Mi smo ovaj dokument izradili, utvrdili koje su konkretno najveći problemi i nakon toga aktivnosti koje ćemo raditi u naredne 5 godine. Potrebno nam je da imamo taj pravni okvir na osnovu koga ćemo tražiti sredstva da bi mogli da realizujemo te aktivnosti. Svesni smo takođe i vi i ja da taj dokument treba da se usvoji na različitim telima. Takođe znamo da tamo sede uglavnom muškarci. Šta ako oni neće da glasaju? Pa, interesantno je da recimo sada u ovom istraživanju, kada smo radili istraživanje i muškaraca i stavova muškaraca i žena, žene su bile vrlo iskrenije u odgovorima, odnosno prihvatile su tu svoju tradicionalnu ulogu i jednostavno teško im je iz nje da izađu iz tog okvira. A muškarci su davali mnogo društveno prihvatljivije odgovore, odnosno to je naš zaključak, ne mora da znači da je tako, ali oni su prosto gledali šta je društveno prihvatljivo i onda su takav odgovor davali. Davali odgovore za javnost. Tako je. Ja mislim da mi imamo podršku muškaraca. Bez podrške muškaraca mi ne možemo u našoj borbi da opstanemo. Oni treba da nam budu najbolji saradnici. Ali da li je teško muškarcima da prihvate ženu na nekom položaju gde se odlučuje, u nekom upravljačkom telu, u nekoj instituciji, u nekom javnom preduzeću, ja mislim da je podjednako teško i muškarcima i ženama. Ženama da izađu iz svojih okvira, a muškarcima da žene u javnom životu prihvate kao sebi jednake. Šta će se dogoditi, ajmo jedan konkretan primer, ako se taj dokument usvoji i u buduće, šta će to žena moći što do sada nije mogla? Na jednom primeru, ako možete da se setite. Pa mi usvajamo dokument, mi smo odredili 3 strateške oblasti i konkretno, na primer, radit ćemo na tome da pomognemo ženama sa sela da poboljšaju svoju zdravstvenu zaštitu, odnosno u saradnji sa institucijom, da li dom zdravlja, da li klinički centar, vidjet ćemo već u narednom periodu da ćemo praviti plan aktivnosti. Uradit ćemo niz zdravstvenih pregleda, ali onih pregleda kojima su žene sklonije da ne idu u prigradskom i seoskom naselju. Zatim dobili smo konkretne predloge na javnoj raspravi da treba HPV screening za HPV virus, zatim ginekološka savjetovanja i sve ostalo što žene sa sela i prigradskih naselja zaista nemaju
ni običaj, ni potrebu da idu stalno i možda je tu negde razlog. Onda radit ćemo sa sigurnom kućom na edukaciji o partnerskim odnosima, o bračnom odnosu, da bi izbegli sve ono što se dešavalo prethodnih godina, a znamo da ima povećanja broja žrtava nasilja, odnosno recimo u odnosu na 2016. 2017. 100% povećanja prijava. To ne znači da se nasilje povećalo. Tako da potrebno je pre svega da informišemo konkretno žene na onda gde njima informisanje nije dostupno, niti je dostupna informacija koja su njihova prava, šta je to što može da omogući gradska opština, grad, institucija doma zdravlja, bilo koja druga institucija. Znači prvo informisanje, edukacija, a zatim konkretno zdravstveni pregledi. Ako u zavisnosti od sredstava koje će izdvojiti gradska opština, pa zašto da ne? I samo zapošljavanje žena, ekonomsko osnaživanje, lično i profesionalno osnaživanje, bezbednost žena. Zašto da žene ne kažu, recimo sada u svim savetima građana, uglavnom su muškarci na čelu i 90% je muškaraca u tom telu. Javna rasprava o strategiji traje nedelju dana, biće usvojena na sednici Skupštine, potom će biti formirana komisija za praćenje strategije, a na osnovu svega biće izdvojena sredstva u budžetu za narednu godinu za finansiranje svih ovih aktivnosti. Ovo jeste neka nova priča koja se, sudeći po brojnim reagovanjima, ne dopada baš svima, u čemu se ponovo ogleda odnos muškog sveta prema ženama. Vredi pokušati, a opština Palilula je prva u Nišu pokušala, pa ćemo videti. Sudeći po informacijama, na nivou čitave države je zapelo u ovoj oblasti, a kako će se rasplesti, vidjet ćemo. Zavisi od većine, a većina su još uvek muškarci.